Dobar dan i dobrodošli u Caričin grad, jednog od najvećih i najznačajnijih gradova u unutrašnjosti Balkana. Justinijana Prima, poznata i kao Caričin grad, predstavlja arheološki lokalitet smešten na samo 7 km od Lebana i 30 km od Leskovca. Ovaj impresivni ranovizantijski grad Justinijana Prima zadužbina je jednog od najvećih vizantijskih careva Justinijana I, koji je vladao između 527. i 565. godine, koji je 535. godine Novom gradu namenio ulogu sedišta arhijepiskopije i prefekta pretorije u prefekturi Severni Ilirik. Grad je izgrađen na 395 metara nadmorske visine, na ušću Caričinske u Svinjaričku reku. U grad se ulazilo sa južne i istočne strane, kroz 3 monumentalne kapije sa kulama. Ceo grad opasan je moćnim bedemima, a na jugu na najnižem delu i vodenim rovom. Uži prostor grada, koji je izgrađen na stenovitom platovu, ima površinu od oko 10 hektara i čine ga 3 arhitektonske celine. Na najuzvišenijem delu je Akropolj, koji je bio u službi arhijepiskopije. Gornji grad se prostire oko Akropolja i 2 ulicama je podeljen na 4 kvarta. Na mestu gde se ulice seku nalazi se kružni trg ili forum. Duž ulica nalazile su se zanatske i trgovačke radnje, javne građevine i stambeni objekti. Donji grad se prostire južno od gornjeg grada i u njemu su do sada otkriveni sakralni objekti javnog karaktera i stambena četvrt. Na padinama oko grada i u ravnici na južnoj strani površine oko 20 hektara bila su predgrađa u kojima su živeli ljudi zaduženi za ekonomski razvoj grada. Oni su se bavili zemljoradnjom, stočarstvom i raznim zanatima. Caričin grad je urbanistički planiran grad. U njegovoj izgradnji primenjena su sva iskustva i dostignuća graditeljstva antičkog sveta. Imao je razvijenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kupatila i česme. Akvaduktom dugim 17 km voda je dovođena u grad do velikog rezervoara za vodu. Do danas su otkrivena 4 prstena bedema, 8 bazilika, brojni javni objekti, terme, centralni trg, ulice sa porticima, akvadukt, velika cisterna, vodeni toranj, brana sa jezerom, zanatske peći kao i mreža fortifikacije u blizini grada. Nađeno je mnoštvo pokretnog arheološkog materijala, predmeta od pečene zemlje, metala, stakla, kosti kao i novac koji ilustruje život u gradu. Caričin grad živeo je svega 80 godina. Podignut je 30. godina 6. veka, a srušen već početkom 7. veka, u naletu Avara i Slovena. Tada su porušeni gradovi, fortifikacije i ukupni sistem vizantijske vlasti. Justinijana Prima je svojevremeno bio važan crkveni, administrativni i vojni centar i sedište novoosnovane arhijepiskopije Justinijane Prime, koja je imala jurisdikciju nad Severnom Ilirikom, čime je pravo Soluna ograničeno na južne delove provincije. Arheološko nalazište Justinijana Prima prostire se na oko 42.000 kvadratnih metara, a prvi opis ruševina dao je Mita Rakić 1880. godine u listu Otadžbina. Prva istraživanja na ovom lokalitetu započeta su 1912. godine, kada je istraživanja vršio Vladimir Petković, koji je na osnovu veličine otkrivenog grada, arhitektonske plastike i ostatka mozaika izneo prve pretpostavke da se radi o drevnom gradu Justinijani Primi. Balkanski ratovi i Prvi svetski rat zaustavila su dalje istraživanja ovog lokaliteta, a nastavljena su 1936. godine pod pokroviteljstvom Srpske kraljevske akademije i Univerziteta u Beogradu. Drugi svetski rat ponovo je prekinuo rad na lokalitetu, koja su nastavljena 1947. godine. Period između 2 rata bio je najznačajniji za istraživanje Caričinog grada, kada je otkriven kompleks Akropolja sa bedemima, kulama, istočnom kapijom, episkopskom bazilikom, krstionicom, konsignatorijumom, centralnom ulicom sa porticima i episkopskom palatom i aneksima. Nakon Drugog svetskog rata, istraživanja su nastavljena i proširena na prostor Donjeg grada i na objekte koji su se nalazili van gradskog jezgra i u neposrednoj okolini,
U okviru lokaliteta Caričin grad trenutno se izvode radovi na izgradnji centra za posetioce, koji će nakon rekonstrukcije vizitorskog centra Teodora dobiti fontanu i amfiteatar, ali i najsavremeniju opremu uz pomoću koje će svi posetioci moći detaljno da se upoznaju sa lokalitetom koji datira još iz 6. veka. Caričin grad je uvršten u kulturnu baštinu Srbije kao lokalitet od izuzetnog značaja. Nadam se da vam se dopao video i da ćete u znak podrške zapratiti kanal i lajkovati video, a mi se vidimo na nekom narednom putovanju. Do sledećeg viđenja, pozdrav!